Haga Sien Kaba Nyngkong Myntri Rangbah ke jela ukonrat ke sangma haga apply terik uleber ula Wanrah ke Mang Tyngka Halor ke Mariang lani ke climate action budget ringkat ke Mang Tyngka kaba lai hajar saus pak ar klur na ka benta usnem arajar ar pulai arajar ar pusau kabalong kumba kat san na ka shispa jong ke Mang Tyngka jong ke jela habai kren bakilat petai ku bor hading ke dorbar usang maula ong bagi jingmut ban Wanrah ya ke Mang Tyngka Halor ke Mariang kapin phalang bagi pin i ya ke jing angno juga sarkar ban ab yang sya ke Mariang ha ke ba ula banjur Halor ke jingya day ha pedeng ke yok kon kata ke ekonomi bat ke Mariang kata ke ekologi ula bin rab ru bakat ba ke jing penek pensa ke Mariang kan long ke kam om la banyak lan ya ke kamai ke ji jong kipat ba. We cannot say that we completely let go of all the economic activities, because then people will not have employment and will not be able to earn. But at the same time, we can also not just allow complete exploitation of the resources and not invest in the environment and completely allow the degradation of the environment to take place. So both have to be balanced out. Haswa kini habakren hagajing Wanrah ke Mang Tyngka ke yang dobar tauan ukon rat ula ong bagajingya day hapdeng ki jing thung jing tep kimrat kimereng bat ki brio hameglaya kadon hagajing long kabashron bolo ong ru pada ki lak ngut ki brio ki kamai kaji na kamariang.